Bok ljudi, konačno došao novi filmić, a meni i novi semestar na faksu. Dok vi, pretpostavljam, u Hrvatskoj i okolnim zemaljama sada ste negdje na odmoru, na moru, uživate. Ovdje inače počinju novi semestri na fakultetima, nova polugodišta u srednjim školama, osnovnim školama i tako to. Zašto? Jer ovdje je sada zima, iako da, ne bi se reklo da je ikakva zima ovdje, koliko je sunčano i stvarno kuri sunce, ali ovo nije naravno pravo ljeto će biti kada je zima u Europi i onda su inače praznici ovdje jer ne bi imalo smisla sada imati praznike s obzirom da će tada biti daleko najveće vrućine i onda kome bi se dalo dolaziti na posao ili ići na faks, onda imaju praznike. Inače vidio sam neku jako smiješnu sliku na BuzzFeedu o vremenskoj razlici ovdje u Europi, pisalo je kao 20 stupnjeva u Londonu ljeto i 25 stupnjeva u Sidniju zima. Znam da sada nisam nešto objavljivao često filmiće, možda svakih 8-9 dana, jer kao što sam rekao, bio sam na praznicima, sada mi je započeo novi semestar i onda sam nekako izašao iz rutina, ali sada sam se vratio i sada bih opet trebao svakih nekih tjedan dana objavljivati. No inače ovaj vlog neće imati neku specifičnu tematiku, nego ću više govoriti o stvarima koje su meni zanimljive, meni su se dopale, izražavati neke svoje mišljenja na neke događaje ovdje. Naprimjer, ovdje je prije par dana u nedjelju bio maraton u Sidniju i žao mi što nisam išao jer tek sam jučer, prekjučer tako nešto saznao i bilo je na tome preko 68.000 ljudi. Svaki put me fascinira koliko je puno ljudi ovdje, nikad se neće moći prestati čuvati tome. Ne znam jeste li još znali, ovo mi isto jako zanimljivo, to što je Sidney otprilike 4 puta manji od cijele Hrvatske, a ipak ima otprilike isti broj stanovnika. Dakle, ovdje živim, to sam već par puta rekao, ali nikad se neće prestati čuti koliko je ljudi, koliko u stvari puno ljudi dođe na eventove ovdje, samo zato što je veća populacija. Vidio sam neke slike na internetu tog maratona, ali mislim da mi nisu baš dobro predočile koliko je puno ljudi, baš sam trebao ići, šteta. Još sam htio ići jer inače, mislim da sam rekao rekao sam u nekom od prva 3-4 bloga da ja obožavam dizati utege, ali kad sam došao ovdje tu u Australiju, nekako mi je snaga baš išla dolje, to me nekako žiciralo, pa sam onda jednostavno odlučio početi trčati. Ne samo to, nego su i teretane ovdje jako skupe, pa onda zašto ne bih mogao jednostavno besplatno trčati i ne žicirati se oko toga da trošim pare na teretanu, a i onako je ovak radim na kondiciji koja mi je stvarno bila kaotično loša. Dakle, kad sam krenuo trčati, mislim da sam mogao 2 minute maksimalno trčati, onda bih trebao 2-3 minute šedati, onda bi opet mogao trčati po 2 minute i tako maksimalno nekih 5 puta i bio bih gotov. To je to, ne mogu više, nikako, nema teoretske šanse, ali toliko sam bio očajan u trčanju. Ali eto, sada, nakon neka 3-4 mjeseca, sada mogu, i baš sam ponosan na ovo, ali pretpostavljam to nije tako dobro, ali sad ja sam ponosan, sada mogu nekih 6 km u 35 minuta strčati bez ikakvog stajanja i baš sam sretan s time i zato mi je žao što nisam išao jer danas je gledanje bilo prezabavno tamo, toliko puno ljudi jer, kažem, nikad nisam trčao, a i htio bih doživjeti tako neko iskustvo. Dakle, trčim jednom, možda 2 puta tjedno i neke tjelovježbe radim jednom tjedno otprilike. Dakle, ništa pretjerano se ne mučim, niti trudim, ali eto, barem vježbam. I dam se klaj da ja ništa ne vježbam ovdje, da bih se sigurno ukrmio za 10 kila. Bratu 10 kila. Sad sam se ukrmio za nekih 4 kila brijem, tako nešto kad sam došao, jer ne mrem stati jest i ne želim stati jest, jer toliko guštam. Zato ako dođete ovdje, prije da isto vrijedi i za Ameriku, tam bi onak se sam trpao sa svim tim fast foodom, brutalnim, morate nešto vježbati ako želite uživati, inače u protivnom vratit ćete se ko svinje. Inače ako vas zanima, sad sam na balkonu i uskoro ću se zaputiti prema Harbour Bridgeu, ima neka šetnica, navodno dosta lijepa, oko Harbour Bridgea, pa ću tamo malo snimati i eto, vidjet ćete na šta to liči, trebalo bi biti dobro. Tako da, eto onda, to je bilo to od mene, odavde. Tek sam sada skužio da mi je ovo 20. filmić doslovno koji radim i stvarno ne vjerujem da je tako brzo vrijeme prošlo. Mislim da snimam 5 mjeseci tako nešto i 20 filmića, pa nikako da se načudim.
Hvala što ste me pratili u ovoj avanturi. Nastavno mi je bilo interesantno, da ste puno toga naučili, da mi je bilo i zabavno. I ako bilo kakvih sugestija imate, što bi mogao promijeniti, što bi mogao dodati, stvarno nemojte se suzdržavati i recite mi, jer znači mi i naravno želim vama pružiti isto puno bolji sadržaj. Nemam pojma hoću li dalje išta govoriti kada ću snimati tu šetnicu oko Harbour Bridge-a. Ako neću, onda to je bilo sve. I nadam se da ćete uživati i u budućem sadržaju još puno više nego što ste trenutno u ovome.